for them even to confirm that we have delivered everything. Akiaria hĩndĩ ya kũrekereria ndawa ici taũni-inĩ ya Thika, gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu augĩte gĩcunjĩ kĩa 70% kĩa ndawa ici nĩ iria ihũthĩkaga mũno makĩria thibitarĩ-inĩ kũrigita mĩrimũ ngũrani. Sisi tunaanza system ya automated system ya kutrack vile dawa zinatumika, na hiyo system tunashirikiana na KEMSA. Hivi karibuni dawa yoyote ile mtu atapewa kwa hospitali itakuwa ikiingizwa kwa computer immediately na ina reflect kwa stock. Waititu nĩ augĩte nduka cia kwendia dawa no nginyagia cieherio hakuhĩ na thibitarĩ, akiuga ikoragwo ikuruhanĩte na arigitani amwe. Tunataka tuwe na sheria. Mtu ambaye anataka kuweka private hospital ama dispensary ama laboratory aweke mita 500 kutoka kwa hiyo hospitali yetu. Hatutaki watu wanakuja kutega wagonjwa hapo nje. Wanatega hapo nje, pia wanaingia kwa hospitali ndani, wanaanza kuchora huko ndani. Mashini zetu zinasemekana za laboratory sio mzuri, ati ndio waende wakatibiwe huko nje. Ihinda-inĩ o rĩu, Waititu nĩ augĩte thirikari yake nĩ ĩgũthondeka mocarĩ ya Gatũndũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mĩrĩng'ũ wa Mũngai.